Igama lami uNkulunafa ngisuke ngifundisa itende ngiyitende ngiphinde ngadayisa ama-keyboard engisuke ngifundisa ngawo itende. Ngicela-ke ukuthi u-like, ushare, uphinde ucomment, ungakhohlwa njalo ukusubscribe kuyona le channel. Okay, so itende ngilifundisaphi kuwona ama-social network lawo, YouTube, Facebook kanye naku-TikTok. Angilifundisi ku-WhatsApp. So ngenze nje ama-tutorial kanje. Namhlanje-ke ngiphethe le keyboard ekuthiwa Roland E36. Roland E36. Sizokukhombisa nje into encane yala ukuthi isetshenziswa intende la khona, nokunye sizokhe sikukhombisa kancane. Yadayiswa le keyboard ngo-6,800. 6,800 siyadayisa ama-keyboard. Thatha inamba yami khona ongu-WhatsApp, usho ukuthi iphi i-keyboard oyifunayo. Uzothola ne-price list yama-keyboard ukuthi siwadayisa-ke ngamalini. Okay, ake ngi-on i-keyboard yami. Musethi itende kule keyboard azikho into eningi ozenzayo. On i-keyboard yakho, then upress number 54. 54 emva lokho usuyaqala uyadlala. Mase-ke uyamodulate ngala, kukhona lento eyi-triangle kuleli side elingala. Ufake into eyi-sim card noma something ozokwazi ukujika le mpahla le ngala eyi-triangle, okuyona modulation yakho ezokwenza ukuthi ikhale kahle. So lona tende-ke leli-ke awenzi into eningi, awusethi into eningi. Then mesikhuluma-ke ngetende, mhlampe uma ngabe usujwayele le tende leli lokujwayela, ujwayele ukujwayela kakhulu, into esiyenzayo-ke la senza kanje. On i-keyboard yakho, then usuyi-onile wenze ama-movement la, wenze leli button leli noma lokukhanya lokhu kube ku-lower, no akube ku-M bass, bass noma bass lo, hleli ngihlole ligama. Then nangala ngaka left wakho ulenze libe on ku M bass noma bass, asithini bass. Okay, then mase li on ke kona ke lokhuza bass lo wakhona, then uzobe usuya ku lower wakho, then nangala uye ku lower. Mase ufika kulowa ufike ushayeke u-B55. B55 wona brightness wakho loyo. So usuqedile cishe lawo upper lo nalonga la ucishe. Yabo isijwayelekile i-keyboard yakho, but uma ngabe u-remove lower, usuka kulower, then ucisha ngala kubo M bass kuphela, uzokhala itende. Then ubuyisa nangala ubuyisa uzoba khona ujwayele. But-ke la i-Roland E36 iyabheda uma uyijwayele. Khona nje into efani lapho ngase ungayinothisi wena. But-ke ngingasho ukuthi ungakwazi ukuyijwayela uma ngabe udlala ama-strings. Asisinto lapho udlala ama-strings akho, ngizohluleka ukuchaza into eningi la. Mhlawumbe ama-strings akho awubani, 72. Ake sithi 72, asithini kanje, ngithi 72 ama-strings akho la. Strings zakho la, then uma usujwayela-ke ungajwayela ngo-number 27 okuyi-bell, uzoya ku-lower, then na kuleli side on lower wakho ukuze izokwazi ukuba active into yakho, then ushaya u-27. Okay, iku-B27 mina ngenza iphutha. U-B27 ubani uwisile, so ijwayelekile kona i-keyboard, but ijwayeleke ngewisile. Yabo, ama-strings kanye newisile. Kodwa mesishintsha-ke la u-B27 ngifuna ukufaka u-A27 mina kuyi-bell, so ngizothi A, sengiyoshayela u-A, kwawu-A27. Yabo, so u-A27.
kujwayela amathoni lana ke kungisiza lapho, but etendeni mina angikholelwa ukuthi ke i-Roland E36 ungafanele ufake u-brightness uyijwayele ngawo brightness. So brightness ungawudlala nje ubuka kanjalo nje uzophuma umnandi kakhulu kunokuthi ufake u-brightness, uzosuka ungakhali kahle kumina, awukhali nje kahle. Futhi angi-advise omunye umuntu ukuthi asebenzise u-brightness wale keyboard mixe njengoba senza la. Okay, so khona nosinti ke, usinti 1 nawo ukhala kamnandi. Isikhathi abanye bake basebenzise lokhuza lokhuza i-tone for itende lapho, so into ebhedayo nje, but ke bake bayithandeke bona abanye bayisebenzise. Kwenzanani la synth u-87 yabo, kusokuyile umsangano wethoni, abanye bawuthandeke. Akhona ama-whistle, khona i-flute B22, B22. B22 i-flute, maningi nje amathoni yabo. La kule part la keyboard amadala akukhombisa ukuthi ke imaphi amathoni asuke khona kule keyboard le. So lana nje abhale wonke amathoni numbers ukuthi uma ngabe ufuna ukuya kulowo tone lo ushayo number ba. Angikholwa ukuthi lapho khona ngikhohliwe la. So ama-keyboard ngiyawadayisa bakwethu, uthathe number yami nale yadayisa 6800. So mangabe unawo lowo mali leyo ngithinte ungibhalele ku WhatsApp sikhulume. Enye keyboard ekhona Roland E28 kanye ne-E500. So abantu abasho ukuthi ke bafuna iphi keyboard, sibone ukuthi siyakwazi ngibasiza.